Thutha wa thirikari kuregeria mamwe ma mihingire yagathikitwo ya kugeria kwigitira na gutamba kwa murimu wa COVID-19 ni kuonekete wongerereku wa arwaru a murimu uyu guothe bururi-ini, undu uria utumite anyiti itemi kwanjia gwicurania njira cia kunyihia thina uyu. Ngwataniro ya makanitha kaunti-ini ya Nyandarua ni yanjitie micemanio ya atongoria a makanitha gucokania ndundu na gwetha kihonia gia thina uyu na njira ya kwariria arumiriri ao. Mkutano wa leo tumeupanga kati ya Interfaith Council katika kaunti ya Nyandarua, National Government kupitia ofisi ya DCC Ndaragwa Sub County na pia ofisi ya afya kupitia waziri wa afya katika kaunti ya Nyandarua. Na sababu ya kufanya huu mkutano ni kwa sababu ya yale ambayo tumeyasikia ya kwamba ugonjwa wa COVID ama kesi za COVID zimepanda juu sana katika hii sub county. Nasi kama Interfaith Council tukaona ni vizuri tuje tuketi pamoja na nyinyi wachungaji, na sababu yetu kuwa hapa siku ya leo ni kuzungumza na kuangalia ni mambo gani kama kanisa tunaweza fanya kusaidia kupeleka ugonjwa chini. Ngwataniro ino ikinyitania na ruhonge rwa ugima wa mwiri hamwe na ruhonge rwa wathani wa matura rwanjiriirie mihango ino gicigo-ini kia Nyandarua ya rugongo, magitongorio ni muikariri giti wa ngwataniro ino Muthikabu Josam Kariuki, kuria maugite ati kwaga guthingatithio kwa mawatho ma ministry ya ugima wa mwiri ni mamwe ma maundu maria macungiririe murimu uyu gutamba na gikiro kinene. Kahinda-ini rio kau no mamenereirie ateti aria makoretwo makigomithania kirindi kinene kia arumiriri makiuga nio kihumo kia muingi guteaniria mawatho maya. Oho marauga thutha wa thirikari kurugamia micemanio ya kiuteti na igomano ingi ta ici kwa ihinda riu ateti moete mweke gutwara uteti wao makanitha-ini kuria makoretwo makihuthira mieke ya gutwarithia uteti wao na mbere. Langu tu ni kuuliza makanisa yote katika kaunti, kwa sababu tunajua His Excellency the President alifunga mikutano yote ya umma, ile ambayo tunaita ile mikutano ambayo inafanywa huko nje. Na wakati huu tunaona wanasiasa they are taking the advantage ya kuwa kanisa hazijafungwa. Hapo ndipo wanakuja kwa mikutano. Ni wasihi wachungaji, tunawadhamini na tunawapenda viongozi wetu, tunawaheshimu wanasiasa kwa sababu ni washirika wetu, lakini wanapokuja pale kanisani wacha waje waabudu pamoja nasi, na baada ya kuabudu tusikubali kanisa kutumiwa kama uwanja wa siasa, kwa sababu kanisa ni mahali patakatifu. Riu moritie ahunjia na atongoria a makanitha kwaga kuhe ateti mieke nyumba-ini cia ihoero na ithenya-ini riu mekinyie kuo ta arumiriri aria angi. Oho no mathingatite makanitha mathingatithie mawatho ma ministry ya ugima wa mwiri, kuona kuri na kanitha umwe mwena wa tauni ya Mairoinya wiriga kuhingwo thutha wa arumiriri atatu gukua ciumia igiri hituku kumanagia na maruru ma murimu wa COVID-19. Ngiribotera Inooro TV kuma kaunti-ini ya Nyandarua, njitagwo Peter Mwangi.